I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Hej! Halo, to je moj bicikel. Kako tvoj bicikel? Pred 2 tednoma so mi ga ukradli. Jaz sem ga pa nabavil 3 dni nazaj, od enega kolega, ne, za 20 evrov. Ja, žal, pol ga je tvoj kolega ukradel. Jaz ti povem, to je moje kolo, se ga poznam. Ne mogoče, da si tako, ne vem, če bi to lahko ukradem. A ja? Ja, Glej, jaz ti povem, da je to moj bicikel, ti si ga jaz se kupil. ne vem, zdaj kolega kle stavil. Pokličem tega kolega, ne, pa ga vprašam. Ja, pokliči, no daj, me prav zanima. Ja, bom, ja. No daj. Ja. Samo ga najdem. Ja, je živo. Tle je ta bicikl, ne, ki si mi ga ti predal. Tle imam zdaj en problem, ne. Pred muzejem je ena ženska drži, zahteva oziroma neke čudne ideje. Po moje se bo kar odprala z njima, ne, če ga imam prekleno nase. Oj, čakaj!